Siasa baruterekani na baria bairutere rodrikari bambiriri tinende kwelanira siasa chia kumenera na kwaria ntuko ya maandamano ya sabasaba rutere rumwe ndiro kiwa rarungiro rwethirite rukerera mikora na maramari barabethirite bakinyanga kibiachara chianto nyuma ya mubunge wa Munyata Gitonga Mukunji wekirwa mpene Jumatatu ugoro muthenya yorwari mutongeri wa DCP nethire akiuma era na kumeneria thirikari akiuga ati niyo ethirite nende kiria mikoro nyuma ya ntumiri ngeye woro agwati mbaru bageshagwa uterungi na ruo Rais Ruto nauritie kana ritete mukana na kuwa tetikiria kairi itubya borithi nende biethira bikio ama bisaba kithangika kuwa na kinyama bisaba nende kwethira bakiura wa Rais nethirite akiruta watho kirima bisaba na kuwa uroka watekana nethire akirathawa bona ende bugita na mbere mutongeria wa baraba ingi mbungene ne Kimani Ichung'wa amenereti Rigathi Gachagua na Njuri yewe akiwa ati nibo bakwithira bakiunjaira kubanga maandamano na kinya kure andamani na kumene nontubone kyo tukubarwete kwithira twikura kithira nogwitikia ati kure siasa babakure wane andamani baria bakunyange biachara chianto maandamano no kutugania kure andamani bo barike bakure wane ndo kubithia wenyange bo biachara chianto tuko ya sabasaba to chokeria nende okurukira na mbete semeze tena mareki nyare kunioni iyele idhano mwanja inyanya kana mbere ngi 235778 na kanenyo kulukira mitandao yetu yo kinyaniria na tukitha mantumirie ku kindeto chieto korwa kinyane ende ku download app ya Wero Digital kana utonye kiri www.werodigital.co.ke no thingatire mibango yonde nende yetu tukuchonde na ndaka yonde worobo ruari yeya mara tukubanganirite kindeto chieto. Rais Ruto gutumiria thirikari yetetikiria thukangia kwithia ituo bia borithi kairi mutongeri wa DCP Rigathi Gachagua kolota miaria rindikiria kiuga athukangia bethirite bakira wa thirikari ene biachara kumeneria utonga kwareria nende utonga bo kuthukangwa ntuko Jumatatu Julius Bijewe kitariria ngari zimamoto nethirite kirigera kwa ne andamani na tokureta chunchi kibile kerone ramwanya muchiari nyuma ya uchiari Maneto madidi oroborweni Maureen criminal ghetto Phineas imana tukatana mwankamwe no kedro kyola nyumende to chieto nende kwina kalono ndeto chero da tu ikamberia ichuchongwa Rais William Ruto nethirite akirita mukana kira thukangia baranende bakuboithia ituo bya borithi na kinye kwithukira bisaba na kugabone onto botetikirwa Ruto akwaragenderia gutekaga weti na mbere bonyomba itena goro itone kya borithi kya Kilimani Anthony Kathenya na utwambiria chio Ntukujire tunyime maandamano manene kuthithika ntere mwanya jiandino na gutiga nkiro kianto 30 bakwite antu baingi kugura rothoku na winyange bunene bwa into jantu kuthithika Rais William Ruto ne umiliti muthenya omde na muthoro munene na kumeneria maandamano mama hii kisirani ni ya nini? Hapana. Kulingana na Rais William Ruto, thinanene ya wagiba werekeri mwana niyo thinanene Kenya na atongere mabagi siasa bajukithi thineno kwa ili mwana na kubitumira kuthithia maandamano kirigelile ala kwebe thirikari obisini kinyume na watho. Na kuna watu wanafikiria kwamba wataendesha fujo Kenya hii. Juzi wamechoma mali ya wananchi. Supermarket imeporwa. Wameharibu mali ya wananchi. Wameharibu biashara ya wananchi. Na wao ni viongozi wamechochea hiyo maneno. Wanalipa vijana kwenda choma biashara ya ule. Rais William Ruto kagita gaka nilithithia tithinene ya wagiba wera ithirutele wakagita kanene na nikito mbataletero agagubobo marais balabethiritu bali utongoriani mbele yae. Wale wote ambao wamepatikana katika hiyo njama ya kuiba na kupora mali ya wananchi na kuchoma biashara za watu wengine watachukuliwa hatua ya sheria na wote watafungwa. Na wao viongozi wao
we are coming after you. You cannot sponsor violence in the Republic of Kenya and expect to go scot-free. Moi alikuwa rais wa Kenya, vile Kibaki alikuwa rais wa Kenya, vile Uhuru alikuwa rais wa Kenya, na kabla ya Moi kulikuwa na Kenyatta, na baada ya Moi kulikuwa na Kibaki, na baada ya Kibaki kulikuwa na Uhuru. Rais William Ruto lwakinenkanagire mukana kiri atongoria bagi siasa balaba utumira imwana kuthithia maandamano na kunenkanira watho bwaki naye balaba kuthukangi na kwinto jantu kulingwa risasi ja maguru. Mimi nataka niwaambie viongozi hawa wa kuishiwa hawa, kwa sababu wanazunguka hapa town. Kwanza niliona ati wanasema ati sasa hawatangojea 2027 ati tupige kura, ati wanataka kupanga fujo, ati wapange maandamano, ati wachome mali ya watu, ati walete maafa Kenya, ati ndio wapindue serikali ya Kenya kabla ya 2027. Mimi nataka niwaambie wajaribu, watajua hawajui, na kama wako na mpango, si tukutane 2027. Watengeneze sera yao, tukutane na hawa 2027. Njia ya mkato hapa katikati hakuna. Mtu ambaye anaenda kuchoma biashara ya mtu mwingine, mtu ambaye anachukua moto anaenda kuchoma biashara ya mtu, anaenda kuchoma mali ya watu wengine, mtu kama huyo apigwe risasi miguu, aende hospitali, akienda kotini. Yes. Kuma muji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Mutongeri wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua kero ariarokia na kunirite migambo iranini mabunge bore mugambire ndikirethirite akirita atintukia sabasaba kwina supermarket ikethira ikithukairwa na kinya gituo kimwe kia borithi bori kwithua. Gachagua na ugite uthukangia bwethirite bwikujira wababanganitwe ni thirikari gukurukira mutongeri wa baraba ingi ndene ya mbunge nene Kimani Ichung'wa nithirite kana ndio ningo imbithirite nkithura na irarono rurwegie miario ya Rigathi Gachagua. Tuko ni Jumapili tariki 6 mweri wa mugwanja mathaene ya muthanya ntuku mwake kana wenda we mathaya makai bere tukinya tariki mugwanja ntuku ya sabasaba na ntuku ya Jumapili mabunge wa gisio kya bunge kya bore mugambire ndikire muruithania ararita migambo i na nandene babangite kwithia ruju tafadhali shetani ashitwe babangite nyagweja kujukia kutonya supermarket nejetu mwambie akae nyumbani kwake. Migambo huu irakara ya kiroto kiarire runene ntuku ya maandamano ni obore kwethwa kwa nyumba imwe ya wendie pointo na rieto ya chomba supermarket ntere cha makutano mutindwa. Oburabu ngware ndikire ugite mathaya makaimbere buredira bwikarika. Bubu ngware ndikire amenyere ontubu akiariria maandamano na wenyangia burabonekane bwikarika mutongeria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua oneka kolo thirikari akiwa mubunge na amenya nyumba wikaithwa no bwobu ni bwakarikire. We take note that in Meru on Sunday the 6th of July at an event attended by CS Kipchumba Murkomen, the MP for Bori Mugambire Dikire indicated that a supermarket would be attacked the following day. As sure as December 25 is Christmas, and true to his word, Maguna supermarket was touched by the state-sponsored militia, which the MP was private to. Rigathi Gachagua nethirite agitana mbere na kolota thirikari ya Rais Ruto akiwa nianirie na mathina ya na kuwa kuri rurio rukoloterwa. The tired regime of Ruto had a well-organized state-sponsored militia in cohort with the police and other state security agencies to maim, kill and destroy property and blame it on the Kikuyu community and specific leaders who are perceived unfriendly to this killer regime. This targeted gitana mbere na koti bwikaro bimwe bya thirikari ya koti na kinyaka mbicha borithi irengitonyerwa na kuwa yarengo ya rais ukurukira mutongeri wa baraba ingende ni ambunge nene Kimani Ichung'wa. How do you go to the courts that are guarded by armed police officers and touch them? All these attacks of vital installations were stage managed by William Ruto through Kimani Ichung'wa.
to create the opportunity to prefer charges against people using the Anti-Terrorism Act. Awetanta baba chwekenda gwetithia na mbere winyange bu baurito ne thirikari utumirwa kuntu mwanya kureo kaunti-ine ya Meru. The militia were procured by Ruto. Governors and MPs allied to him. These regions include Nairobi, Kiambu, Kajiado, Kisii, Nyeri, Murang'a, Kiambu, Kirinyaga, Meru, Nyandarua, Kajiado, Kitengela, Ongata-Rongai, Machakos, Embu, and in Wote. They had clear instructions to loot and destroy specific properties under police supervision. Gachagua na olotete Rais Ruto naragwete nende nedirite tuma biachara kadumba ikedere kiringaika iragwete ira nyinge ne chianto barureyo royeko. Ruto's ethnic profiling has led to the destruction of the foreign properties belonging to the people of Mount Kenya. Maguna supermarkets in Meru, Kahawa West and Murang'a. Nice supermarkets, hotel and petrol station, and nice city in Mwea in Kirinyaga. County supermarkets in Kabati and Kirinyaga. Power Star supermarkets, Quick Mart supermarkets in Eastern Bypass, Shell and Total Mini markets in Roiru, Chill Post Hotel in Gong, Boju Shop in Keserian, Homegrown supermarket among others, and the Family Bank in Kahawa. Kure biuria musiaso akwithira kiura kiokoni miario ya mubungere ndikiri ira nende akuri kinyane kitumi mwankira nende atithirite akiwatawa. Mbere Ndikiri been arrested. How did he know that a supermarket would be attacked? This is selective justice. The evidence that these militias are state-sponsored is plain for all to see. Gwataniro ya biashara Meru ibubudete maandamano ya thiri na kwinga barabara ya Wetanjuri Ncheke Street bakiwa abatithikire biashara chuchi nyangwa bareti antuku ile akinyuma ya maandamano ya sabasaba utia yenyangiti biashara na utonga babo wengine ndibo biashara ba Meru barabedrite bakiwa na atongeria babo bari mubunge wa Northimenti Rahim Daud si wa Meru Dairy na kinyemsi wa municipality Caleb Mutethia gatete katongeria bangi Muthuri Murioki na ripoti ye. Nandikenda korania muthuro jwao nande biashara mutirijo kangangi batongete mkarigiti wa Chambers of Commerce na ndene kaunti Meru nonjoshio mungania mubunga Northimenti Rahim Daud amana atongira bangi na mthuri na arua ibatite maandamano jathiri bakinyito bisine county commissioner na kiotekenge ni kumunengera baruga yao bakiuga mwankira nandi batuta batitekiria kaire andu baraba kuandamana beja kudhukange biashara ciao. Watu wa biashara wanasema national government mtuambie nani alipeana pesa watu wa Meru wachomewe manyumba yao. Tumesema Meru haitachomeka tena tukiangalia. We are owning the process. We are owning the process of the people. Wale ambao wameumia. Watu wa biashara wako na maruni. Watu wa biashara wameandika watu. Arafu tukubali watu waweke wapangwe ndio wakuja kuharibu town. Na tuna recognize Meru town economy hii ikiharibika, economy ya Meru yote imeisha. Araba ukitana ndenya mutongire mugongo na beri kura tineji na kombikana thirikari tonyere gutigira barabara ithiru na kwenyangiro bakutho bakiriwa. Pia kwa hii petition tumesema wale watu walichomewa na kazi mingi, serikali itafuta an emergency fund ya kuweza kucompensate wale ambao waliumia. So kwa hii petition tumesema hata ifikie rais aambiwe watu ya Meru hawajafurahi kwa sababu walikuja kufurugwa na wakufurugwa na watu ambao wanakaa hapa, wamefurugwa na watu ambao wanataka mambo yao. Watu wanataka mambo yao sana sana ya siasa, ndio mtu ajulikane anakuja kufurugwa ndio sisi tuishe. Amna bubu mubunga Northimenti akiorotera kema kia DCP akiwa niko kirabanganithia mantu jaja. Lakini mwaka hii hatukukuwa na finance bill, na mimi ninasema hii nikiwa najua na nina hakika hiyo imefanywa na watu ya DCP, chama ya DCP. Bwana Gitonga CEO alimusifu rais vile serikali imesaidia Meru Dairy. Sasa wanasema watafundisha adabu Meru Dairy. Hii ni kazi ya DCP, tusidanganywe. Nguruki eba kule chukuru chiaritwa ila chinene kaunti Meru ukija kutho batonya maandamano ne
na bakawatikane bakitha bakikia marito jao kiri thirikari na batetekire kuthoma kairi. Vijana wa Meru Polytechnic, wa Meru University na vijana wa shule, mumekuja kusoma, hamuja kuja kufanya maandamano. Kazi yenu ni kusoma. Tafadhali musitumike na wenye siasa. Shauri mukipatikana na mpelekwe kotini, tutaomba nyinyi musiende kwa shule yoyote Kenya mzima. Munini wa ngavana ndene kaunti ya Meru Norinda Kiome kinyethwa kiwa boja thirikari kinyao baciumia kutigira ati biashara cia antu cikithwa cikarua. Antu bara bagutumirwa buthuku bakiuga demonstrations bakuthithia mbwira sheria cienu kana sheria cia kaunti cia thirikari yetu kiendene constitution iriuga right yeku demonstrate ethirira ario gutonyera biashara cia mtungi ario gutonyera rights cia mtungi kenda omba ikwithira kithithagia biashara ciawe na njira ire bwirite. Antu nawe county commissioner no Jacob Ouma na kamanda wa polisi ndene county ya Meru no lo baugara bakinyete nandi utekinya muntu mabakethwa bagerenza kinyoke kuthiki kwa kotini be tayari ende batigire biashara na antu mbendo karia. Tutapambana na watu man to man. We will use reasonable force in as much as it is reasonable, and we will not be cowed by people hiding behind the constitutional guise of the provision of they have the right kuandamana. We also have the right to deal with the thugs, and we'll deal with them without mercy. Kwa hivyo tutembee barabara moja. Kazi yetu msichukue. Kazi ya kuchunga na kulinda nyinyi na mali yenu, maisha yenu na mali yenu tutafanya. The business community is a multi-attire economy. And therefore we must be ready to protect our multi-attire economy in collaboration with the security agencies under the stewardship of our chair. We will do it 100%. Ukitueleza we differentiate between the real demonstrators and wale ambayo wanataka vita. How? What is the gauge? How do you know law is the real demonstrator, peaceful demonstrator, and law is not the peaceful demonstrator? What gauge do you want us to use? We will deal with you. Wacha tuende hiyo kotini. Na sita atachukua lawyer. Nitajisimamia mimi mwenyewe. Lakini I'll deal with you on behalf of the government. Amana bubu ospindi wa Meru no Abres Chalo awanto 70 ibakinyete kotini kumania maandamano ya Sabasaba. Tuko na watu 70 wenye wataenda kotini leo, na definitely the investigators wataomba muda zaidi, what we call custodial orders, kumalizia uchunguzi. Kuna walalamishi wale watu mali yao iliporwa bado hawajaandika taarifa, lazima waandike taarifa. Kuna CCTV cameras lazima isomwe. Kuna forensic analysis ya masimu ndo tujue nani alikuwa wapi, lazima ifanyike. Kwa hivyo our investigators wataenda waombe muda zaidi ndo tuendelee kushikilia hiyo watu mahali ingine huko kotini, ndo wamalizi uchunguzi. Muthuri Murioki, Waru TV, Mutiri wa Kangangi. Right na ni kumira tuko tukiona kanyaga kunoka ndio gethiro gitakure no ntu nkwithirite ngio ataira nindi kinyamantu igugabwa munya ituminende baithirite baitira kendionga yao ya PNU nende rutero Ramiro na kinyatumi kuthira kiolo tathirikari kumanya maandamano ya Sabasaba ya inyuma kaitakate kure ko gethiro gitakura ya Kambuni yetu ya Rhino Mabati igwithite maguriko kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwite kuma magana jana na 745 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe shia kushirire guru ya toye
murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twithirite tugikuthondekera mabati kwa miaka nandi na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka ntirene ya Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Tomerie njega kiriogwa murimi omira Green Life Crop Protection Africa Limited ikureterete kioria ni kenda mira yaku ikurora kubatere kethira no gucumbura itotongo ta thrips na red spider mite jachio ndamba ukamaka kairi. Green Life ikureterete kioria kia thina eje bru kirindawa ya Compostela irio kuthima mililita 10 na no uchinchina na benzolone mililita 5. Thina cha fango ja powder mildew yani kemu kana mpio blight na spot tumira ndawa ya Absolute Star kithimi kia mililita 10. Kenda mire kwikura bwega twina optimizer na kithimi kia mililita 10. Kenda gwikira mira ya kurangijire no yona thoko tumira Gold Chance Vegetative na kithimi kia gram 50. No ungani ndawa iji chionde amona Integra mililita 3 iri stika kurigiria ndawa etigetike kimirene. Wenda kumenya nteto nkuruki aranire na mutuko gokurukira 0742 511 623 kana mureti 0743 086 987. Ukulima ni Green Life. Your growth is our growth. Ore mwarimu askari muritungugio thirikari nene kana ya county tukureterete super mapato loan irene utethio bwaku kuma kiri yetu sako ukurukira payslip yaku ukaewa mainde kumije shares chiaku na utiwitwa guarantors kana security kare kama thina ja kigina ja kuinyira na yetu sako ereaja no ugwate super mapato loan ori okwenda no kare na miaka 8 na marija 1% reducing balance o mweri nitutithagia kinya buy off kuma kuonge riongera rwangirwa yetu sako akui nawe uciandikithia no ringithimo kurukira 0724114444 kana 0111038000. Super mapato loan by yetu sako. No collateral, no guarantors, just possibilities. Keke kabeja na kamutu wake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi nyenye na kamusere inyaju twena jua mbishori kuma nice rice millers mwea moguri wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na ni kwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ni imboro na imure mutheri motu tujonge ni nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watweka na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra The biggest Club World Cup ever held is here. The 2025 FIFA Club World Cup. Recharge your subscription on your current bouquet for 2 months and get upgraded free to the next high bouquet for 60 days. A competition across the continent. 30 action-packed days of top-notch football from 32 best club teams from around the world. The pressure coming down! Jesus. Oh, it's magnificent! Recharge your subscription today to never miss a moment of a competition like never before. On the move, download StarTimes on and watch every goal, every moment, anytime, anywhere. StarTimes Sports. Beyond passion. StarTimes. Enjoy digital life.
Right, and we don't talk with Rete and Berequat and about twin and Breto Choka King on the Cheton and the Bedenku to Merama Monia, Cook, take you up on Mabaragani Badrika and Oba Kunjira and Damani Kudokia, Kui and the Kenya Quivia into Via Kenya and Pearson Kirimi, Kanjongia Kua. There is a deliberate move by the government at finish Mount Kenya tycoons. Petrol bombs were used to by elites gone to burn buildings. Aritwa Zakari Kuma Kidhoka imoni yake na tuchokerani atinende kumania na maumira ya ntuko ya sabasaba mutungeria wa kiama kia PNU Peter Gatira umunya na ugetenende ndionga ya musiasa Dr. Fred Matiang'i nithirite gitira aranende arari kuthira kia Meru munya ariuga barenda kuikia kanya kaukuririkana barabethirite baita ya utorobo nongelete na kuanende baina mati ruterwa kirimara rukwithira rukimenera kwa kana kuthurwa ni thirikari Muthuri Murioki na Chikinya Mutongiro kiama kia PNU no Peter Munya augite nandi ndiongererete rikwithwe kembe muthaja ruju Fred Matiang'i alandene kaunti Meru ikithwe tirite na kiotikingi kaba kwenda gutia andu bara batete moyo kumania mandamano ya sabasaba ni amana gutegera athareria yumbite kuthwe kithithika kumania mandamano jaja tona no tutea siasa kuthira ruari kate kanya ke yakakubwide mishamanyo ibontu twa mirwamia kaita ka kwithikira kathira antu bomba family reina icia dirikite chumba kwithira baina ururubu ikoniania na antu bomba kwita kinya kuona aba ichibitare na mantu yange maingi tona kanya kakate kubwide mishamanyo na ibontu tubwira twina nkoro inorito muno na tukiba kwa bobwe onto turenda kubwide mishamanyo na inya muno tubwira tukwira Meru tukurwa mishamanyo mwanka kanya ria getha kayo kakeya kakubwide mishamanyo kulingana na Peter Munya agutiba kwa tete report ati kire mishamanyo yao na Matiang'i ndirari kuretwa mikora nikenda inyangia bakiuga bo kaba kwenda kwebro ntububu na bakeja kaire kagita karia manto chikoja kuborera tu network kithirika na itwichi kumenya manto era kuendelea twerwa kwi mibango irio ya gukumira michamanio yetu anto baithie biashara chianto bora yanto bawe nyanto barabarite michamanio ne wa PNU na Matiang'i yo bakubuta ngweu kenda rietoretu yake amarithuka lakini kenda rietorea bwana Matiang'i rumba kuthukirao amana bubu augite na uma ati thirikari ina njara yo kimanto ja thikire ntikwe sabasaba na mono ikiorotera ruthero Mount Kenya katukua manto yayo kareka ya ukora na mikora imingi ni manto ya ina mukono yo thirikari ndene yo nonto thirikari ke kwenda kwichangurania na antu you are opposition ikubanga lakini uti mwananchi utikuona uti opposition ikimanto yau yantu akuluti nyagitha tukuotetu gwa kuluti kukwea lakini utikuona antu baite baikira monki nduka ya Magunas na waito kaibu nya na Nairobi no ya Maguna itagetetwe na kungi no kona antu ba biashara muno cha Mount Kenya antu ba Mount Kenya ni kwa targeted kimantu yau ya kuendelea kulingana noe akethwa akiuria ntu bakare no kiri no ntu na witikio ateithira no twitete bakethwa bagwita thirikari iji tutena attitude ati ndie tukwenda Kenya ithirerio ana bana betu na nchiaro ira ike achithira Kenya irio na ibuntu tukua mwananchi na ibange thai wethero te kibande to yuki kibande wethero te kura to yuki kura onto unio sila ira number 1 tukaritani yo thirikari na to amerita uteno kwenda kuonwa ni antu kinya na uko njaluo ite kwenda kuonwa nao ukaliwa ya baba ngoko na baita bata baichi ta experts uteno kwenda kuonwa itukweleano nende ituibange na twina kiominga ora twari na kiomikira baba mikire ku nte umo bara bamikire baba na bara ora bamikire no bubu ine nyawe tatia yominga idhuranirei ene kiro kia kinene nikitumi thirikari igwitikire gutania ngugi na mikora antu bangi ritumirwa na njirembi na mikora idhuraniri bukona kinyera ya urairwa miti ya ndhitangi
Nairobi ikaurwa ya kamatwana no kona nye ke aria borithi na borithi tio bauria ko kwenda kwiro bunge bweku thikari ne gusika ki manto yau na tadrikari mbi kwithira demonstrate baraba ko demonstrate baba tena atia yuba kurwa lakini bara ngunzi ya ibangi kana mitangangere bangi mikorere bangi kana nkro dhimbo ekura antu Muthuri Muriuki, Oro TV, Mutiri wa Kangangi. Okwa winyangia na mpangaratano ira ithirite igita na mbere okujirwa county ya Meru yomba guchirwa ntairago kya kwithira awati mbaru bonde nindi bakithira baikara ndiguru na kwaraniria kuringana na Franklin Mukwanja mwerekeri wa nkiama ya Center for Multi-Party Democracy CMD ya rugamantu maingi nindi yomba kwithira ukarekarira nindi antu bakithira baikara ndiguru na kwaraniria ariti yao ndi ya Meru bengi batino kwa nyuma ya kona makarika batanga na kona kairi ya kwithia biachara na kinyawamba kama ya CMD kedro nini na kigomano kiantu kuyele kaunti ya Meru kia kwaraniria na karina kinyatongire bagi siasa kienda kona kwena ngwataniro na nande kumira jagwetana mbere kuno batu bone na borobone nchi kwethoro be karande goro kwaranire nya kwereanwa no ntogo street ne koroa kwaragania nenya kuthukangia tonga boitha jenio timire kwa demongera ine bona Franklin Mukwanja ora no murungamiri muno Center for Multi-Party Democracy CMD ora ite mugongo jwa Meru ndi wethero besho kire makinya na nyuma bairebe barani na wethero bakere ano kenda kuthiria mpathosha wenyangia ile shambere tio kunkwande ne county Meru. Wananchi wakiweza kujadiliana wakiwa na nafasi mwafaka ya mazungumzo na viongozi wao, mambo mengi yataweza kutatuliwa. Si lazima tuweze kujihusisha kwa ghasia ya maandamano, bali tunaweza kaa chini na viongozi ili tuweze kujadiliana. Demokrasia ikuragwa ni kwaraniria na gucokaniria kanywa tuchira ni atamantu ja kwenda jabati gukara na atamantu tukwenda jelekea nani onto bagetumiye kenande mbare ya Meru bonde kumeitonyero ne bimenti ikurukiro beti na Meru ne gembe barombi bedro beshimire na wingi kire karokya mwana skuru ne obunde Meru National Polytechnic kire kodro kemenyekana the People's Dialogue Forum ne kenda omba kodro bakeja gusoka ni madhogane jo itina mbere kwantu kwesho ejere ya Ramisi na Juma tuibwari kabinde bwija nontu tukendera twina anene bonde ba bya siasa bya Meru na anene ba county araba komba ikwaria ba uge the agenda for the county no order ina mitra bena plans for the people, so nanto ba komba ikuria bioria to these elected leaders, so uno program ikendere kari alafu kukenda kwena youth village ale youth bonde bakomba iguchokaniria kanya na elected leaders specifically for the youth bakyara jamantu jaraja ko bahusu by antubabe ba county kwena unemployment, kwena drug abuse, kwena teenage pregnancy, kwena a lot of issues to get from the county batwereti bakenda chiaranirwa leito kwende kuwa order elected leaders bakomba iguchokia what's the way forward to tackle these issues. Sisi kama CMD tumebobea kufanya kazi kama hii. Kazi yetu ni kuweka wanasiasa wapinzani ambao wana maoni tofauti ili waweze kuwa na mazungumzo. Onto bonge nabu kulingana na otongeria no bangale bomoshemani jojo baruwa mugojojo monene ona kyatho ekinyira muthientu kwenjuma ogoro ibakonda kuthira betikira county Meru negaruki ki demokrasia antu bakuthira berita no bamenyithwa nikende na obetana mbere kuthira bemithia bange kinda bakulia county Meru bima bionde ni bieti tete kiama kia UDA kiama kia Ambas kiama kia PNU kiama kia DP DCP na byama bionde bire bona bigirio ngadene Meru ibietetwe karone kiu twetuthirikanirie tugwiro to byao bya gwithia Meru mbere ni biriku koitukuria Meru bonde bomba wikinyau National Polytechnic Aramisi tariki 10 kumadia charukire na kero karogento kuyire mwaka njuma. To come and join us as we engage in discourse on the state of democracy within Meru County and what we want as the people of Meru for Meru and how the residents of Meru County can then contribute to development at the national level. Remember, it is free and open to the public, so welcome. Now come to Bonge, form me dialogue.
Nke reporter Antosharu TV kumaja kingine ngine kine kimsho Nairobi mbita Boniface Mungara. Abishara bamwembu nakayukamwe bameneti wenyange buinto na wamba kiri maandamano ya iguru embu ya gucokorokero nende ku mubunge wa Manyata Gitonga Mukunji bakere nandi kibandetoni babwite kinyekidira maandamano yarekatibene umurekera yo tagirete nende yo yukitwe ya bicara batina maite nende kwidira bakiringaeka abicara bayibakuromba tungira bona kinyando ngicokore gutigira maandamano ya kedira kebudaika yedira kebudaika nanjira ya Tamwane kwa mushere na ripoti ye. Avori biashara thĩinĩ wa tauni ya Embu nĩ makomithitie mirurungano iria ikoretwo kuo muthenya wa igoro thĩinĩ wa gĩcigo mbunge kĩa Manyata kaunti ya Embu kũrũmĩrĩra kũnyitwa nĩ thigari kwa mũmbunge wa Manyata nĩwe Gitonga Mukunji. Arũmĩrĩri a Mukunji marathondekete mirurungano ino kũregana na ikinyo rĩrĩ rĩa thirikari nĩ kĩrĩa arerĩkana nĩ wacũngĩrĩre mbara na ngucanio thĩinĩ wa mirurungano ya Jumatatu ya Sabasaba. Leo biashara nyingi ikivunjwa na kwewania arurungani aya na varia avori biashara maratara adhara ya mamilioni mambesa. Jana hiyo masaa ya saa 8 saa 9 tulipata mikasa mingi mpaka vibanda nyingi sana zilipolo, bamba zikapolo, 014 zikapolo. Lakini nashukuru community sababu wengi walipiga simu na tukakuja tukashirikiana pamoja tukajaribu kuzuilia upolanji zaidi. Una haki yako ya kuandamana, lakini sidhani hiyo maandamano yenu ama yetu sisi wote wenye wanataka kuandamana uko na haki kwa katiba, lakini wakati unaingia kwa biashara ya mwenzako unaharibu. Haitusaidi. Kama hapa bumpers it was a loss of 3.something million yenye ilibebwa. Na valereu avori biashara aya marauga ngucanio cia giuteti nicio irareta mathina mama monthe na varia matagakorwo makirugama nao ringi. Tuyanogie ni andu aya siasa, tuwe andu engi tutia siasa, andu aria mai biashara ari marageria kuona ciana ciao ni ciathie cukuru, ni mariva visi, ni mariva rent, ni mekuria amwe ni anake anini, na turenda kuga titwitikira ringi ati biashara cietu kana Embu ikavea ringi tondu Embu ni etu tuonthe. Waugo ni marenda ateti gukorwa magiteterera andu ao niguo gukorwa na kivonio kia ngucanio iria cionthe ikoretwe kuo na niguo kuthiria mirurungano ino. Mimi ningetaka tu watu wa siasa wakae chini, pia watu wangetaka kusikia wakitu address na watupatie solution ya hii mambo, kwa sababu kutoka maduka zianze kupigwa mimi sijaona watu wanatokea wakikondem hii mambo ya juzi na jana. Sababu wale wanabiashara wakubwa tunawaona ile kazi wanafanya kule. Juzi tu tuliona pale biashara iliguzwa ya mtu mkubwa mpaka deputy president alikuja hapa. Lakini leo hii biashara imeguzwa 014 biashara kadogo. Biashara imeguzwa kidogo bumpers, kale kaanguo ka deno pale ni biashara kadogo. Kwa nini leo huyo deputy president hawezi muita akuje? Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Mwaka jokorokete ya thirikari TSC ya mukirete baraba bedrete nindi bakengwe ningirie mwe na mana. Ningirie mwe na mana ile 50 na bana barane ndi baina miaka nkurukia 45 kiriba mana 5 ya 16 badandikini TSC ni ugete nindi na mitaratara ya gutigira rimo barina miaka mingi bakwidira bakiona atwanya tongwe. Honorable Speaker, despite the 2019 court ruling, many trained, registered and qualified teachers aged above 845 years and above continue to be discriminated against in the recruitment. Muthenya wa narua kamiti ya mbunge ya kithomo ni kinyite na ciuria nkabo eururia rwangirwo wandikani bwa arimu TSC na skuru cia ubundi abunge bakiwa kuringana na mathabu ya mwaka wa 2017 arimu 39 batandikwa na ate arimu 36 batakinya barua cia county. As of June 2025 there were 39,017 teachers, registered teachers who are 45 years and above and are not employed by the commission. That means, Chair, they could be employed elsewhere.
So that is what we have in the register. Regrettably, that is in Appendix 1, Chair, sorry. Regrettably, from our database, out of the 39,017 teachers, only 2,837 disclosed their counties and sub-counties. 36,180 teachers did not provide information with respect to their counties and sub-counties. Accordingly, the Commission is not able to analyze with accuracy the counties the teachers came from. This group of teachers have continuously been applying for the jobs, meeting all the required requirements, but are still overlooked in hiring process. This happens despite Kenya facing a severe shortage of teachers with over 100,000 vacancies reported in 2023, including a deficit of 72,422 teachers in junior secondary school alone. Yet more than 350 qualified teachers remain unemployed, significant number being those above 45 years. The exclusion from the recruitment drives has fostered despair and disillusionment, calling for affirmative action by the TSC to offer them employment opportunities before they can reach the mandatory retirement age. Nibawite kiri mwaka muthiri wa kithirikari rwangi rwa TSC ni rwamukire arimu 1,464 barabari no kuruba miaka nkulukia 45 batumite barua cia kwandikwa no endekire bo arimu 500 ye 16 nibo bandikirwe. A report on the number of teachers aged 45 years and above that were absorbed by TSC in the recent recruitment, specifying the distribution, particularly in Uasin Gishu County. Chair, during this financial year, the last financial year, 2024-2025, the Commission received a total of 1,264 applications from teachers who are above 45 years of age. After the recruitment exercise, the Commission recruited a total of 516 teachers aged between 45 to 59 years, distributed across the country. This, Chair, is in Appendix 2 of the document given to you. Kiripotera Weru TV Kumembe, Bito Marion Karugi wa Kinyua. Ngina kuna tangavana wa kaunti Isiolo ono kietu ni Senator Rene Ndibateni tia gambari yake. Kuringana ripoti ya mwaniketo ndato Boniface Mongera kuringana na Senator Nyati Mbunge Isiolo yataka kikaro kia kumabiri ya gitini tariki 19 Gavana wa kaunti Isiolo Bwana Ibrahim Habji Guyo na ndinonokerete sherera inyume Seneta 31 kwa muzono ja MCS tutabatere kwedro jokienderia notubata thingatirite mitaratara bobwega ntukwira bamwenga taya muswanda jojo juraja kurogito ni MCS 16 kumakire MCS 18 juraja utagale ikinya kiambere inyume mawakili ba gavana batongere tu Bwana Elias Motuma kwedro beturatura makudho kiri okojo bo MCS Ada baronani mutambo joansa di bunge kaunti Isiolo sote kwedro jokiona ni bobwega irikaro kiadidetwe na kiadidetwe ateam. Answers are supposed to be capturing verbatim what transpired. So who was in charge of this house? Where is the speaker's recording inviting the mover of the motion to move the motion? Where is the recording of the clerk inviting or rather calling for the order for the next order? There is nothing. Any other proceedings on the strength of that mere piece of paper. That is what makes this issue a proper preliminary objection.
kinyethera naku bionere bionde birari obekonoria gavana aguyo akethera akirutu masenetas mantu jararingire about time ara senetas 30 na baretikania na wakiri Mutuma 11 nabo betikania na MCs babunge county Isiolo na kuwa gavana aguyo ona atithiro bobo akire mpumi ena rodhara kuganga kotini. Tumeona kwamba hata kama itakuwa Senate imefanya makosa katika kumbandua mamlakani governor ana nafasi ya kwenda mahakama ya High Court, kenda mahakama ya rufaa mpaka mahakama ya upeo zaidi katika nchi yetu. I want to tell the majority leader that some of us may also want to correct a mistake we made in 2022 mpaka mahakama ya upeo zaidi katika nchi yetu. I want to tell the majority leader that of elect we have to follow the procedure. And then I'll also request the Assembly, Isiolo County Assembly, to be serious and bring serious documents to this House. Honorable Speaker, if you read Section D, justice shall be administered without undue regard to procedural technicalities, Honorable Speaker. There was no sitting, there was no tabling of any motion, and Mr. Speaker, we are sitting here and asking for video recordings, which we were not being given. Uge na kirira gesenetas baba ngiwe takire MCA sama mawakiri baba tongere tu bwana Boniface Mwerero na bwana Eric Muriuki ibarabere Pedro Besho kera karina kwandika musonda jo mwero bajulete nonto wazo botu barigire Pedro beta kinyadro ironene kana kimeketu etete bunga kiti musonda junde so kwa mudhiene. Before this motion, this House was crying for the blood of Governor for Isiolo. Before this motion, we know each other, and I know what transpired even 30 minutes ago. And I think it's good the public know what happened, and Isiolo people know what happened. Mr. Speaker, Soko Huru is taking over this House. Na ntomwa kumakiri Speaker Kingi wetakire Governor Aguyo mwadhio kirera noruri kiawe. This is not a win, and therefore the Senate does not expect you to go out there chest thumping. This is a postponement of your case. Ke reporter Ntoshero TV kumaja kingine ngine kineke msho Nairobi mbita Boniface Mungera. Minister wa Cooperatives Wycliffe Oparanya na liungete chuka ndiongeweke ulotanende kwaria manto mwanya yegiori mibwakawa akiaria Minister Oparanya ariwa thirikari niritanirite nende ukiria sekta kawa na wikira arimi wira ne bwako baguna kumania na urimi bobo na kuthia tene na pia za cooperatives amuna munini wangabana account ya Tharaka-Nithi Thinyaga Muisraeli barani ndibe mwithirite bakyo tambaru Italia ya kuthiria cartels baraba kunyilia murimi Martin Mugambi na kulikithia. Thirikari nene nenkanirite wira ne bwagukiria na nkinya kugwata mbaru urimi bwa kawa ndeni ya nthiguru ya Kenya. Kenya 5% peke yake ndio wanakunywa kahawa. Sisi kama wizara tunataka more people to consume Kenya coffee. Murugamiri wa iwanda na biashara inini Minister Wycliffe Oparanya ainyiritie ati bota thirikari bakaria marando manini marama kuoneka kiri iwanda vya remi vya kawa wa bunka marando mamari maweru. Sahi kama wizara tumepata shilingi bilioni 2. Hiyo bilioni 2 tunataka tuangalie zile cooperative ndogo ndogo ambazo zina debt kidogo karibu 200,000, 1 million, 2 million hapa tulipe hiyo. Alafu ile kubwa ingoje hiyo pesa nyingine. Mambo ya tena nirudi hapo, si nimesema itafanya nini, italipwa, lakini ile ya ukweli. Oparanya aliuga kenda kugwata mbaru urimi bwa kawa na gutigira arimi baingi ndeni ya nthiguru ya Kenya bakurima kawa. No ankinya thirikari mwanko yu ithirwe ikinenkanira mbeu cia kawa. Lakini amepeana contract kwa watu wengine, cooperative fulani ambazo siko na miche. Tukasema weka hizo miche pamoja na ulete report. Alipoleta report akasema anaweza kupata miche karibu milioni 3. Lakini lengo letu lilikuwa tuwe na miche
milioni 5 katika mwaka huu. Minister Oparanya bariri na PS wake na nkinya munini wa gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Wilson Nyaga Muisiraeli yainyiretie wamba na nkinya kunyerua kwa murimi wa kahawa kubatiri kuraithirua no rito. Yule ananunua kahawa kwetu anaanzia kulia, kwa sababu hapa katikati we have so many brokers wanafanya kahawa inakosa bei. Waziri, hii new KPCU na hii reforms tushukuru wale walipigania our new constitution. The product on the process. Usiwe unataka kitu ile inatokea lakini hutaki kujua imetokana na namna gani. Twende ground tujue sinda ya wakulima ni nini. Kiongera Muisiraeli augite murimi wa kahawa uroturaga kurima kahawa aturaga thinani ndi akatero bara batumika kiri kwendia kahawa aba baturaga babaite na bagituraga maicha mego ntubura thirikari batiri kuraithiria na ritho riega. Na kwa kweli tukipata the quality ama fertilizer ile ambao itawezesha mazao yetu yaongezeke. Kile kilio chetu, hakuna kitu kingine. Mimi hata msiniambie mambo mengine. Kila ninaomba ni shilingi ama pesa ifikia mkulima in Mbaroki. Isikiwa inakatiwa huko juu sana. Na nyinyi wanakamati, na nyinyi mnakuanga na shinda hata nyinyi. Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge gia Chukegamba Ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi. Ngino kunate akariba igembe bakagunikana kithomo kyo University ya Cooperative irayonaniti ne mubango yo kwambiria ruanyirwa yontere chamariara mubango yo irane ngwatano ya thirikari county ngabana mutumonto edingia nedirite akira kia kariko yo atambaru kendane ndeba omba kwithira bakigunikana njira nene mutugi karena kulikithia arato gaka university ntura ya Mariara itokoria community mbere baba poke then bo support university nonto katuyite ku transform that region kokirukira institution ye ya cooperative university ni mieri yangabana wa Meru mutumantu ethingioro na nitekeno kyawe ni kugwatana na cooperative university kiri kwambira rwangi rungi miregene igembe nturene ya Mariara skuru ira bakuwe gatetheria ritwa na kithomo gyote amono bwe yorimi na guchwa thoko che yorimi bou na kubakyuga skuru eje kethira getetheria mbewe mbithi mitaratara ira bomba kwithira bagichiandika barebo bongo remine. Majority of our universities but training anabeto on theory, on concepts, on nteto mbua ika applied later. Ba ni kaba itana manto muremi wengo ako bwithi at that time. Muremi wengo ako enda kumenya at that time. Okaitana waka meri yare aku orikia ko. Warithia ng'ombe nyama orikia na watu akaoa ni atobatire gutetheka na kaoa. Watu macadamia mbere ni atobatire ko under that seedling ya macadamia ni atobatire omemenyera ni atobatire gutua na watua ni atogatetheka na mbecha. So essentially any program ya wekera mbecha mubukone ywa mwananchi iratuita pesa mfukoni. An institution ekombo tetheria murimi tofauti arimi betu ba mayani arimi betu ba mira arimi betu ba kaoa arimi betu ba orithi ba ng'ombe na omurimi wonde onto university obarekia kuibwa tuita practically on the ground. Skuru eje tethira igitethia ritwa ke indi kinya arimi na kariba Meru bakethira bagitethekanio ni untu ekethira ekithithio thuji bwingi bwege morimi mwanya Meru na kinya ekethira ekibatetheria guchwa thoko cha machara ja miundra yao na kinya ene skuru eje ne baugite bakethira bagitetheria gucharithania mbeu cha kawa wona bakinya guku na ba tuchwira kinya thoko ya intobira tukurima into ta macadamia into ta kaoa o ya undaua into ta avocado avocado na ito kumenya the world erienda gintu muno kibwithire to a transformation tetuikia avocado kana macadamia ya ero
kinya tuengo toka process within our county tukendia ye final product nikenda tuona mbecha na to create employment for our people. Tuta anzisha a coffee multiplication center ili ile mbegu ya kahawa ili iweze kupatikana kwa urahisi. Na tunajua kaunti ya Meru ni moja ya eneo ambazo kahawa inafanya vizuri, na kwa wakati huu hizo mbegu za kahawa zimekuwa gumu kupatikana. Keripotera Tito Shawero rekwa rietwa ni Mutuge Kare. No makarika yana kugana ntereche gembe ni untubonekete nende utabarika bonene dina yo kekiwe to yayo kaumo karakanene akariba kirikanane ndi ariba kirikana go chinchini mere yo na tubecha tuka ikenda komba kugura intubye gitumi gitangire kana tawuru choderu ende bokuringidi ankoro kini ati anna baraba ingebeda giro abari ne bojuwe gukyone kanende utabarika kwa makarika ya toyoto tindiri gutiro to kenke to boyowe ondire kinyo batini nya ya kwirara kana kwimenyera bobongwa muri tonde to Nicholas Chabari nedrite akimurika na ridorende ne ontubona kini gichunji kebielekero no roro mwanya mu chiari nyuma yo chiari. How many people were pregnant in this county? From the 15,500, 4,400 were children. Pregnancy does not just come alone, sometimes comes with challenges. Bo atari ni ati ana gatigati ika okoroba mianka 18 na 19 tayari eba inge babo mono kaunti ya Meru na mono terino ochegembe na achiari tayari. And not just children of 16 years, 17 years, 18 years. We are talking about 10, 11, 12, 13. Those are basically school-going children. Baba inge diona bakigwata mimba bale grade 6, 7, 8 na form 1 na form 2. Ogo ikuonaniria ati no ambu batejaga achukuru uogo na munonkoro kikinya ana barana bo bakugia nabo batiomba kwithiro bakithoma research kanini toibwetherie tu ingwa itwamenyere Garissa 90% ya aritingwe ba nyumbani ana ba mutuate na lare to be precise. Na nonto batiena gento ogia kubathomithia batigagira mirigo yao achiari bao kinya bo barani bakuru kumenyera atwana atonini Ndande kolega kulera na kulera atwana tunini tasoga ndona thina cia kuma kulera na ba mwana acio no ni cibitari na kurimira na kwendia yonde no ni mbethairia kantiere no to soka nyanka baringira thimo batiyo bayuka cia thimo ndabe ambigiri mbeca bakarea ni wambiririe kunemera ni ndutakare no kabuye witana sari na gatitaga mukuigwa ndo ni ndare miro ni gwita muithuina ndeteithagia na turuku karakare ndi nako ni kagukumire maingai inde gutebio nyonaga bia kubarunga mirira tutekinyaga nyumba kugira turia tauni twigombora na tutikona kinya bia kuria kuringana na umwe gwa ari barabarikitie na kwaraniria anati nonto na gwatire mwana ari mwana omunini iburu ariuga goya atari na gintu ya kurera nakio omwana na kuraithiria ona okia aburabwe muje wao atigire ngina muciari mwana awake na we aumagaruka ataoni nekenda thinambe na guchwa abia kuria na bia kwanjiria aguthugania akare na bia mwana no ende mwanka athaino gutire na kinya gintu aina kio yotethia nakio mwana ura bantiere no to soka nyanka baringira thimo batiyo bayuka cia thimo ndabe ambigiri mbeca bakarea twekura mwana kwa twariarie kidogo mami nya akiura cibaro nona tuteusteithania tamuotura tau ndatira mami mwana mwanka thai tau ndingiringa ibarua bia kuura nguo bia kuthambia nyumba bia kuthambia hoteli nenya ibarua bia bia bikuona nenya bia bikuona tia nkurewa into binene muno na binti kuona inya bia kuenderia mami wau na mwana wau wi muci bia kuwa kwibimika ikete o bia tumira kana mbithambira mipango ero kana uke na uyo mbikire mimba na torokere tisinjire nyete wande museki mbonethe amba mbesa ambambia ntukwembera ndamura mpe ya nambire ya nake amba mana yana ndeta ndora interview bionze ntare abio
ndendelea au ndarianga ngeta ngamuromba mbeca nkora bila nti nabio kuria au after meri ile ithatu ambiririo mbira ndi mbeca ciakwa waambiririo ndea na mbira ndi murembi iu na mbere mwana kwenda ndamurira mwana ndo murira mwana amukana ukinya gwethirwa aekuru baba mono batigiritwe ana ni ana abao ni ekuru obakuru bariuga nabo no amwanka baetume na bakaruta ngugi cionthe ira bomba kuruta kinya no kuru obwao nikenda tujuju twao na tututhina mbe na kwethirwa twitwega kabanga tuwa na twene mukai ni kabanga kwa twatiwa ndi tukoyelwa turende nau Bansogeri muri ayoyo na soganda wende kutena thina kandonde thile ba kumtanza kama kauntezi ndi kulimia na nditangi na ibarua byo ndo teke barua nteli takenda na babona kule na sukuru otegwo ndengiumba mathaya mbitaga ngacoka ndeta kuria matungo ya kurima ngacoka ngabonera ngima ndukwera ngwacia ngitukarara ngeta muigo-ini kuna banku ngea nacio kagagurira bia kuruga na ngacoka ngendia mbia cukuru ngukirito tunteza cia munda kaundethwa ndi marimite ukagamba kwanjire ndi ntigomba kwa kando na aciari baba bakuru kwithirwa batakuona kinya bantu akomama ega bangi bakiriaga kinya nyomba acia gukombora nontu batina kwao bairithiritoe bakurukira kinya menyamaro yocheria abichi ija tujuju tutu kama shule hii karibu adhan ya wazazi ni wale wameachiwa watoto watunze au nyanya muciari waku utigirite mwana yo umba kwithirwa wena miaka igana na amiokwa thai na miaka ite ati mumenyera muno uratumba kuwa na mumenyera kanini na inya muno ntuno kwelewa mami mtu mukuru mbe mnya mtu mukuru tiamenyera mwana urabati kumenyera pio guthoma gwina stress inya mbeca za skuru si stress mama huku na tukuto tunini na irato na ngua ngatalero ngiria kumine silinde iba moto yo monto ndasoira ngaita kuria santena kila tena munda kankombora munda nakande masia nditangi ndetera musemani utebyo nangorio ni atebe kuga ari mwanga mwira ona utebyo mwari to ciake akamburie musemani ni ate kwiriro ngamwira no mbeca cigwite skuru ni undu nawe umenyera muno ana baba ku wone mbia cia skuru batiga ikarego ende kuigua. Wazazi wengi wale tuko nao ni wazazi ambao wameachiwa watoto na watoto wao kwao ni wajukuu. Sasa hata wakija shule huwa hawaelewi ile system inaendelea wakati huu, na huwa hawajikimu hao watoto vizuri, hawatunzi vizuri. Vile wanakuja shule unakuta wanachelewa, hawajui mambo ya absenteeism. Mtoto anaweza kaa wiki moja bila kuja shule kwa sababu analelewa na nyanya, na nyanya hawezi kumtunza vizuri, amwelekeze kwa masomo ya wakati huu. Watanira nane kire gicunji kia bithatu na kia muthia kia rugono ruru rwa muciari nyuma ya uciari nkumenyithia na bwatongeria bwamba kuga untuni bobo na muno nkuruki bariona akiorio kia thina ino yonthe ikiriko. Antonia Weru TV, Beton Class, Chabari. Na wino tukutha twegara nende gatanta kiende tuchetu ni bano ntuba kwithira watanirite nagoni ende kiurigira tukutha tukiura kianto mwanyi bethirite baitu mamoni kwa kwithira ikiwa mini Gitonga Saberia Maua yangu ni serikali wawache kutumia wananchi vibaya. Ngekethira ikiwa ni Gitonga Kadhiari yangu ni vijana wetu waache kukubali kutumiwa na wanasiasa. Ngekethira ikiwa we should protect what is ours and tusitumiwe vibaya. Yama ni andi hiraombete kwithira ikinya kinambia 23578 andi bano ntuba kwithira watanirite na honi na kinya kibara bonde bomba kumbithia andetu nende nkatho antune ene karikana inerandu yaku rakalono rikana oni na muyo rakalawa twethite thukuru itwamenyeretie muno kwi kintu getawa muthano impempe yumie yakwa riu ende ukaria
Ndio tware akatabia kaguthandulo wekira mubukone wetokire ya tumpala ya njugu. Mwira Kalawa atende ona ontoni menyeretio kubwithio na kinyawe ndu ate kunyira abakayukie short eko chukuru atambure mubuko kenda ndekira mpitite no kaiko wake yake yanakia kwira wajo karire munori na munora aratetha antu twithite thukuru Kalawa arenda kuria nyume yakwa kenda etakio na kichetika ndu ite utika tweginyangitine chukuru eto thoma eto Mutonjori International Group of Schools Kalawa ira kona kwengo kwe muthiatite yetekire ya mpempe tekwenda kuwa ishotegeta atambure mubuko ndoje maneno akwira munatwa mathithia ukare Maureen kirimina ngietwa Phineas imana gakwendera utuko bwana butari mitukethira tukiota naira kimye kiu kingi.